Svi smo primjećivali njegovu jednostavnost i privrženost ljudima i dok je bio biskup i kasnije kad je postao papa. Vidjeli smo koliko je osjetljiv, koliku je podršku pružao nama koji radimo s najsiromašnijima. Želio je ublažiti jaz između tradicionalne crkve i nas. Volio je siromašne, ljude iz ovakvih četvrti, volio je sve ljude. U Argentini je problem polarizacija, stvari su crno-bijele. Nije želio da ga bilo koja politička struja iskorištava. U 10 godina izmijenilo se nekoliko vlada, ali nikad nije pristao da dođe. Ipak održavao je veze s Argentinom, imao ljude koji su ga obavještavali šta se ovdje dešava.